Take me kumam hamano bedo kumam gallery kedango Uncle Steven. Tin ati dog teach. Moro toro yambe do dog teach nyoina. Ati samai. So jami ati mero samai tu sana do pitin ati kwat. So ido kwat ni ati kede jo woti nona becho sana mito onywak tam kede gi ikoneno kita teach tior ne wakedo samai. Jo woti nona iti unubenyo. Nyo ber. Jaber bedo Kwat na ber. So karajo atie screen gi ngeo nyingango. Do lia podi gi geo nyingu. Okay kede in nyingi ngai. Nyingango Michael. Michael ngai. Egad. Bas Michael Egadu. Aya yanga itie benyo. Iber. Nyo ber. Kwat. Kwat na ber. Omi ngani yango jogi okibe wano ti dog teach kan. Bas mano ber sana. Nyingi ngai? Etoku Anthony. Anthony etoku yanga aya miya jaka itiada. Bas dana duong itie benyo. Ati ber. Nyo ber. Kwat. Nen ber kan. Kwat na ber mam. So tin wano ti ye yo sama metwe. Alela. Kalela udere ye tema muda district Kalaki mam. Mano ber sana. To na mito jo me atie oko kuno ngei da ber pekere me wano tie be ye bala wanjo kwa. Yame wapeko nyodo mo neno ya dulka. Nat kanga yamo joko yambanga nge rupe banga be. Aya. Yame wapekere nyodo me ni tie neno do tin bala tin. Peko antane nungo bedo tuole. Tuole timonyo. Gitongo jo. So karawano te luoro toda ba. So peka duong da mote neno sana. Obedo mago tuole. Do types me tuole mega tie do ichalo kan. Mosoga. Mosoga. Do mosoga na chal benyu ino. Moga chali luma anumugi. Ene mosoga. Mamlo no ngalo. Mosoga na chal benyu. Achol di ger moro no. Mano ber sana. So jaka echo wacho be peka tie no bedo me tuole tong ojo sama. Di mano da tia teni piento. Kare gina tuole bedo sama. Dona yanga peko nyo Anthony. Peko nyo meidi neno ikwatin. Ante kanyo rio pi ke do kilumkan. Orio pi do li ne jo akwa okide dogda. Pio tuo. Piento kitate neno kede rieny me chieng da ba. Pio tuo. Orio do tie kitamo mako kede joda teko neno. Bedo peka duong sana. Mibo bere jaka tinada yame wa peko moro. Na di lo ni te chama rawa no koko peko ene te chamora. No na peko nyomedi te neno ika. Kech. Kida kech bubute neki. No da te neno itoro pata gendo be in kech neki. Ale. Kech kiebo. Do na bere sani ko yambe okelo ni cham. Cham mene do mechunyi te mito kono da na ude sani. Kata. Le mito teki gweno gini go. Maguda kokela chamo. Do ber no me sani moko okelo liaro timo kisena kata. Do ber sana. Do ate neno miya ber inite mwaki nadi. Tomi kanyare. Ite mwaki ntomie kanyare. Do yanga. Tomi achiel. Bas. Do tomi achiel kede muno yamben. Ket gini. 11 years old. Ate kede wela reacti. In mwaki nadi. 16. Do kede kumam. Tomi kanyape. Aso dilu bere kede mane swil wa me Uganda kan. Undedede yes will me Uganda poditiu ni duwe. Doko kada gimere timere ne u. Bala na ngata chato na koge bungo we swil maka pad bate bung ni duwe. Doko ude sani da unu di pore unukono bedi sukulu. Araboli yang angyo chieng. Tin chieng adi? Chieng kan. Bas chieng kan kono na itiu ni sukulu. Do pinyo do myo unli tiu ni sukulu. Pola wala na jame sukulu. Mi berlo ni da. Poli amo wilo ni gime sukulu mam. Do yin. Sete leba. Sete menyo. Me development. Suri gadi me development. Tomi achiel. Sukulu mene ino. Kiriamet. Kiriamet primary school. Yanga pinyo tino miyo yin sukulu. Itabo ili. Ini somo class adi? Are. Somo class are itemu akintomi achiel. Ya mbele amo wilo nyo? Jame sukulu. Bala nyo igo. Igwen ke itabo. Igwen uniform arabe suit koti. Uniform. That nene pale ni kan mama no obede pale me sukulu ino. Ba do yini te wacho beli amo wilo. Mano liye pale me sukulu. Opora wila nye. Mano ti mam.
Do na benyo do linenu no bala undi ti unu keike apat. Pento skul ogere. Ini somo class adi? Kanya kato ni kanya pedo. Alo iriek ba. Ibedo namba di itamo kata ja. Otarwie kan. Iko midwa di. Ot kanyo kanya. Ibedo otarwie kany. Mm. Iko midwe adi. Ot kanyo kanya. Ilanyi dua di. Magole apire tek sana. So inite class adi danona. Ni berlo ni da yam. P5. Iti class adi? P5. P5. Pino do chumo pinyo. Pino chumo pinyo. Ida ite kwalo nelo cha pinyo. Pi chumo pinyo. Primary. Spelling on aber ko moro mulungo be one. Itwero? Ale. Li. Donga itwero spelling na one. O-N-E. The word is One. bas. So jonano abecho mano udo bedo e sawa ber sana. Me uda tenywa kede joma te tich kede tino samai. Yamo kede gi yamo ne wapeko hatie sana me oneno yo obuku ikan ilume sa me kwat. Piento oyama mano da tie kede dokwa. Dokwa ikao samai. Liang'eyo ka itino neno gitie ka bobor kuno. Mago bedo dokwa motia kwano. So giyamo ne wabe peko moneni yo samai kan bali kare me kwat me oroni. Obedo mana achiel kech. Mam kech tie? Kech obedo gimoro da aolo wa ola pat bala wanjo kwach. Are tuole. O samai kan ber at least oiba kino. So tuole gidate mi to ka ng'ich no Indo udi ringo bitie od leko lemni cha. Iwinyo gimoro keto. Inot nena mane te kujuara sare ringo. So seka ido mano udi kor meto kede nyo. Kede kuo. Iko udo bobo kech. Abito yamoni kech. Otamo beko no pito kata da do kato top ame. Arabanga ngabe. Yanga kata wipacho chalbeje. Top mam. Emukaro da ngoche mo bulogi magodo liatwerere mam. Abedo yamano tieke de pekira totkan. Iko udo pi linewa. Mano butu wada jo kwa ogi kede dok. Alo pinyo tuo pi da oteko ginen. So otero udo pekera dongo mali ong'eyo do boro timerebe nyaso di dok watie di kom gi yot kono kadi gi mato pi naka. Udo ber apat. So mago bedo tin welena motie kedi dog tich. Pienta da ti kwad girawon. Linene bela naine.